mrtav hladan kada je podneo ostavku na mjesto predsjednika Demokratske stranke. On je pristao da ostane predsjednik Košarkaškog saveza Srbije, a pravi šef Košarkaškog saveza Srbije je Nebojša Čović. I to mi svi znamo. I to znaju novinari. I to znaju političari. I to znaju analitičari. I to znaju sportisti. I svi se pravimo ludi. Ja kada sam ovdje predlagao pre 2 godine, pre nego što je Nebojša Čović bestidno, sramotno došao ispred zgrade ove televizije u 1:30 noću i tebe napao, ja sam tada izlazio sa predlogom. Ljudi, svaka čast svakome, bio si tu, došao si tu, na način na koji si došao, pomeri se. Neka predsjednik Košarkaškog saveza Srbije, ja sam tada iz ovog studija zagovarao, neka dođe na to mjesto Nebojša Čović, a neka predsjednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda bude Andrej Vučić. Zašto? Pa zato što je on obezbedio novac za taj klub. On je obezbedio budžet, on je obezbedio igrače, on je obezbedio trenera, on je obezbedio sve. Nebojša Čović se slikao. Onda je zvao noćima i danima ovdje objašnjavao, pa nije vreme, nemojte, ovo, ono. Kmečio i kezio se preko telefona. Ja sam tada bio napadnut od strane kolega da sam portparol Andreja Vučića. A ja sam to obrazlagao time. Pa, jel gospodin Andrej Vučić završio ekonomski fakultet? Jeste. Jel se bavio profesionalno košarkom? Jeste. Jel igrao na Kipru? Nije igrao u NBA-u, ali je igrao na Kipru. Pa pošto voli sport i košarku i pošto je pomogao Crvenu zvezdu da se digne i da uzme trofej. I potpredsjednik je u tom trenutku aktualan. Potpuno je logično i prirodno da on pristane da bude, odnosno da bude postavljen na mjesto predsjednika Košarkaškog kluba Crvena zvezda.